chibai vekule Sunday core design na tak le kan milarte in China thuam no na tak te kan ron post thina voina chuan in China fashion lampang nilawin kan milarte an thalak moi tak te hi ilo thlir ho leang o voina chuan Mizo Hmeltha Hmeltha Mizo model le Miss India Mizoram sangni som pakwa lo ni to Nunui Rualhleng Thlatak then khat Hmeltha tak te ilo thlir ho leang o Nunui Rualhleng hi mi Thlatak le mi tai matak ani a mi puita na in pezo ramle namta na in pezo le midangte nun na channa na thisen tam tak lo peto bok ani Nunui hian Miss India khan ati thachau a top 12 finalist ani mai baka Miss Fashion Icon le Miss Congeniality Award adong bok ani Nunui hi Mizoram model zinga Hmeltha ani a Mizoram mai nilawin India rampuma po Mizoram timing thatu ani bok atumru a ataima a Mizoram mai nilawin India a poshiat aloa lakmi Fashion Week a te chu mai nilawin India rama India Fashion Week tam taka te alawin lanto bok ani Mizo Trends YouTube channel a mithar ini chuan subscribe kha minlo me sakturin kan som chewa kan video te minlo thler sakthin awangin kan loma like le comment po kha minlo pe ve ngei turin kan som bok cheu ani Mizo Trends YouTube channel hi inlo subscribe ve ngei don nya